Asiasa baria bachuaga itebi otongeria kethurano kithuru indi batombana ni borite thirikari ya Rais Ruto kubachwira twanya twa gutungatira kariba kiaria ntere cia tharakanithi bamwe bao baria bachuaga itebi ya MCA ni bagutariria ati bari na mathuganio na mibango kiri mwananchi na banenkerwa kanya zagatwika za kiguni bonene barite nyuma ya kwamukira moritani obisine ya mwandiki wa biama vya gisiasa niwe Registrar of Political Parties ni baraniritie na mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi. Amwe baringicia chandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthi baratinda kithomo ni mbari cia marima kiri gicigo mbunge kia Mara. Kithomo kira gikuthuraniritwe na kuruthithwa no bichi ya wandikithia bobia mandeni ya nthiguru ya Kenya. Utaije batwe kethira twe antu bagitumi muno no kuringana na kithomo kia ORPP tukigwa twe antu bagitumi tukwigwa twithomegia antu betu na maturani maana makwithirwa bagitwikaga bakuparticipate in elections mono ana baba kunyanyia antu ba youth bakateki part no thirikari je ne kubanindi mono even in the future we need to our out of civic education kiri antu betu. Nyuma ya kithomo gikuamo na kithomo baugite ayumbe banthiguru ya Kenya babateri kuruthaga mawatho mothuranithia mathaa maria okenda ringicia cha baomba kwibanga bangania ni bageria kurutha mawatho ma IBC mapema no ntorithio kethera IBC mawatho ma IBC meja gwitukwa ati lash hour na la mwiso bululu kethera imonto manyi matikomba gwitatia matikomba gwituka tari kubatikwa kwina continuous civic education ya IBC lakini uto mbako thina mbele nonto mawatho mala mbatikwa ati National Assembly matane tokua nikenda mairo president nikenda amba go sign into law bakiongera barombete thirikari ya nthiguru ya Kenya ya ndagitari William Ruto ni akaunti ya Tharaka Nithi ngavana Muthomi Njuki kubaraithiria abo bataombana kana gukinyaniria iroto biao bia kuromba ite bia gicia kana kuthurwa bakiugaga muno guno abakenere kurutithania wira na thirikari ire kukagita gaka nitukuromba tio twa step down kana na baba taombire gukinya ndeveni kana baba kinene batao tana nitwa accommodate ke thirikari ino ikutha ino nonto baba inge beto tika twathire au tote elites nituthomete we have all qualifications na we are ready to work twe tayari kuruta wira na thirikari ino ya President William Ruto tuko tayari kabisa. Bakithirikiria baugite baingi bao kabaumire mawira ni bebandike kenda kuthikugeria mbatia gicia chana kwogu baingi bao ibakuthina onatia batwetwana atukoya twigwiretha nonto mwana siasa lejaga na njira kumwe ogege siasa ukethwa ali mwana siasa walungamaga antu bambagiria kwa takawena kagina kanenema waigita lungulwa gitane go utumira lakini uje kagena kala membi onotiko kaleo ni perception nantu benayo atukulomba wa governor aturirikane na baba ali Jubilee twelede kuina lwembo lwako ndatokoa aenda tokoa olwaga tokoiria tokakoa adirisi antola muntu akethwa akiona agasumbe nikenda jana jiao nikenda jana jietu itikawatwa ni kwa sioko yes kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi.